Ranno sita musule lante penanda bisaranna puang matua. Umpamatanna pena tulendui channel YKB GKI TV. Karena puang latabasa lan atu yate siala tananungan. Biara lamai mapenduan na Korintus pasala kasera angka misa saya lako 55. Mapenduan na Korintus pasala kasera angka misa saya lako 55. Dolola tananung tukadan na puang matua may komi tama sambayang. Kurian sumanga puang tontong kipatingo mati olo malabi mi. Puang mamase liu kaboro lako kami. Tulendokan kan diome kasalangki angki pomana katuan saya lakona lan puang Yesus Kristus. Ena masalo mi kiranuan la untunduikan ni sia umpama rorongan ni lako kami. Tu kadami laki basa sakinan nuan atu yate. Masambayang kan mati olo malabi mi puang. Ulendui puang ki puang Yesus. Amin. 2 Korintus pasala kasera. Angka mapesang pulo misanna laku basangki solanasang nakua. Anna anggenna mini dipasugi. Ami urungan ni umpogau mintu ka masokanan. Tu umpabu tui tu pak kurre sumanga langan puang matua tete dio pak pakilalangki. Na dipakondi nakua kamasokanan pena. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Ia tu tokalala bak tu totai anna sugi dio napak barang-barangan. Mandu ia masokan siakina. Madin nenek motarangi den anta bahasai. Ia raka anademo anta pokadai dukai tekada ia teh. Madin duka budaki tu misa pahang. Ba tu misa pangampak tekada ia teh. Ya tu pahang ya to bu tu belanna. Nenek tatiro sia tatamui lan tekatuan tatu tahu kumua. Tai anna sugi dio napak barang-barangan apa masukan siakina lako padanna torotolino. Den misa baine unola saki mak po sanga-sanga. Saki ya to biasa disanga kanker payudara. Pak tahun na nolai tu saki ya to. Ya to namane rando kusadingan itu saki ya to. Tai anna morai umpak pesanan ni lako tau senga. Apa ya to nataru mapak dikmo. Na paruko me bak tu na pengkanan nangi penaan na umpak pesanin na lako siulu na bak tu rapun na. Lako to mangkambi lan kombongan sia lako sang barak na tu sakinna. Ya te misa baine masaki ya te penduang pulo nak pak unolai pak dampian. Tu biasa di pokada kemoterapi. Na po urungan malam ma tu batang kalena. Sia tanpa kulle mo unolai tu kemoterapi si taruna. Randuk mi pole tu kalena malamma. Matan na tanpa tiro mo. Kalingan na taru mo. Ondong pi ana tanpa kulle mo. Bendan sia lumingkah. Ya te misa baine masaki ate. Sisang banua ba atu ya tu to nasi kandapiran banuan na totang sugi bak tu tai anna buda tu pak barang-barangan na. Apa mo yan nasusi to si sonda-sonda tu mintu sang banuan na bak tu to nasi kandapiran sia kasih pulungan lan kombongan ungkamayai bak tu umparakai saya lako si sarak na angin di puruk na sia landa lako pak kaburusan na. Te baine masaki ya teh. Silu kaboro lan puang Yesus Kristus. Pak basanta atu ya teh. Umpak patuduan nih lako taunna po matua di otondo Korintus kumua. Ia tu kamasokanan tae anna latalo sangadina sang tinti misa toma paklak. Tu unnambo banne. Anna ia ke atunna milame pare. Ina manasa kumua lama lokon tubuan nasia aselekna. Belanna ia tu masokan mak pak ben
lamen dadi to sugi dio napa kaborok, si kadamak sia si porai buda tau, tangla kakurangan lan mintu allo katonna, belanna ia ke ulambi ipa adik, inang la dentu tau senga la ungka masei, ondong pi ana disaburan to sugi dio olona puang matua, belanna ia tupak kamayanna dipogau, bak tu ia tu jona pak kamayan, ke dipogau ila ko padanta torotolino, lata katotongi duka kumua, ya tu yan nato misa duka ya pak kamayanta, lako puang matua. Siulu solanasang, ya tepak pangadaran na puang matua lako kombongan dio Korintus, ulendo i Rasul Paulus, inang rampo duka ya lako kita solanasang kumua. Moi anatang Buddha tujuan apa barang-barangan ta? Apa lata kilalai siala tapak Buddha budai? Anak ia tu katuan ta, tangak ta, penaan ta, buangan kadanta, siapa penggauran ta solanasang, inang sipatu lata panak tak lan kamasokanan, menggarontok lan kapatonganan sundun di olona puang matua. Puang Yesus Kristus napuang pena masallo. Amin kadan napuang. Rampoin deto tu kadan napuang palambi lako kita solanasang. Tontong bangki peta ada kumota subscribe ite kadan napuang matua. Sia tapak bagian nih lako sang mane sang baineta. Purre sumanga buang tontong umpas sakit kono. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.